Tukagenda ndetomba kwethira tukechemana kana wena ni boya na nkatho nyingi no ntune ndibo kwethira uria ukenda mbo kumenyithia mantu burambete kwethira ye karika kuntu mwanya na muno mantu erethirite akioneka ntukweru ari kumane na maandamano ya Azimio. Maandamano erethirite akioneka ntere mwanya chendeguru ya Kenya Nyameru ani ndiko kubanganite michemanio indi mantu mba kwethira kiumaira arakinyane ndi urare ngabana wa mbere ndene account ya Meru pitagatira munyatire twagurarite na ngari ke kwenyango yana yange mangine ndi ikende tura tukuthirite tukubangana iria Weru are kutubatire kwithira ukeboka tuthire tukiwata na iran komunyithio ende mbere yaira tukirite rito kende to chietu Borithi account ya Meru kuringiria njuri ya Azimio kugita maandamano Meru. Bita munya kurarwa na ngari yake kwenyango ndi borithi baraganite maandamano tereche Muthara. Akari bachogoria gwetera Rais Ruto roba kimoria ingene ndi mobatu mwanya yariyo kwina miangarama ya uturo. Nakiwa kundi Kimweru irirorera gutetera Mutuma Kalembe na bakari bego gist bakyuria mpuru gutigana na mama. Unaitwa madhithi ya Weru are ni Maureen komena ngeto PHINEAS. IMAANA Nteto cha Weru themwe ikambiria daichichongwa. Tukiambiria ni ati nende borithi county ya Meru ibethirite bakirigira kia njuri ya Azimio ila utongeretwe ni urawari ngabana wa mbere county ya Meru pitagatira umunya Jeremiah Kioni na Kinyamatha Karua gutonya muchine mutindo kimaandamano yaranende bakwethirite bakibangana kia ni untubura nende butirite kinya munya na kuwatangurario na kinyangari kikwithira kinyanga kwa kirinda ngurutano ira chithirite kioneka ntuku are na thainende irono durani ni mwanike Nteto Karugi. Maandamano ya URETERI muumani athiati barotereroreani na thirikari ya Azimio wandamana kuma mutindwa wita muthara mwanka mawa nteresia yembe ni yalukite no twika mbisa ya kuona musetho yo mpaka na kendo ateatika athiati Azimio na borisi mutindo yo kangangi gatimene nara maandamano ya kubangiri kwambiriria yatongeretwe ni ware waziri wore mipita gatira umnya munini wa mutongere wa kiama kia Azimio Martha Karua na Jeremiah Kioni bethirwa ni mabisa borisi barabadhuranire maandamano ya untu atongeria baba siumiri na kaulo na witia bonda berekerete yo Muthara. Ukinya Muthara manto ya matankolo kinoti ya gas. Atongeria baba Azimio basi ya burukanya kakwariria akari. Imwe kwa imwe bawa atarwendo mwanka nteresia mawa na gukinya mairi 3 renge noti ya gas. Na nontu borisi ni bawekirite mbari barabareni ya kuma mairi 3 wita mawa munya na kiama yo baitira bolare na aranyumene basokere bo Meru a mairi 3 gwatuika nio musetho yo mpaka na kendo yo aluma. Na nyuma ya kari kuringa ngari ya borisi na boba belera tiangas ira ethirie nyumba imwe na andwa yambiriria kumatate atika borisi na kari.
Nkiripotera Weru TV kumembe Betawa Marion Karugi wa Kenywa. Right, nagira kone ati abitha baburithi muthara ibathangalanite muchemanio yura yutongeretwo ni mutongeri wa kiama kia PNU no Peter Munya amuna tongira bangi bangotono ya Azimio barane ndi bakwithirite bagitana mbere na maandamano ya Azimio county ya Meru burithi bankurukini bethirite bakiaragana kia kumaruka kana gutonya kwa akiama ba Azimio njako Munya muthara na kire maandamano ya Peter Munya nethirite akiwa tangura na kinyangari gikunyangwa amuna bo bakiaria na ndeki bandatone baugite karika Yeru ari yatirigiria maandamano wetana mbere mwankara thirikari Kenya Kwanza ikethira ibathikaira na nende irukwithira rugitana mbere kuthuranwa ni mukilomitheka ende nangira kune ati akariba county Meru bethirite bakirita maoni yao mwanya kiri maandamano ya Azimio rakwithirite akiothe kona gwetana mbere ntere mwanya nyacha ndegura Kenya bamubakariba ende bariuga batikuwa tambaru maandamano ya kinyanini muthuri murioki na kulikithia Muthijana arua ntukwira konekene kwina maandamano ntere mwanya ndene Kenya aja ndene kaunti Meru mono mutinjo wakangani na makutano maandamano jatenonekana nyume akari kwithwa bakirigirie buru urotongerete maandamano jaja no Peter Munya na nyama thakaru kwithwa bakiaria aja nani bakichumiria na kuga Munya kira kura ni kubatumira na untobuna ndini baregete ato ugate tutekwenda tumirwa na tutetumirwa kaire na atwire ngabana ura wari ngabana Munya igitara o ire athirire tutekwenda maandamano Meru kaire banyoto na speed ya 420 kilometers per hour waeri Meru no kare nganeri na nebwega na batwe tukuregana na mantu ja Munya na batwe twe mayuthi ba Mount Kenya East aturakiri ende thaiji turenda kuthura na twetunde tumenya batwe no mwanga tugwatanira tukaria thirikari ira twachwire na Murungu engwa no tuchwire thirikari ya William Samoei Ruto bagwatanirite na gavana Kawira na nde batwe atutirimene kuriira ndwayu itekeje na tutekwenda mama agirwa Anthony tauni tutekwenda mama agerwa maiga tauni na batu turiuga kabati na kinyande na stage nene ngale chikuita mbere da withire indi abiria be no gwa bagwita Nteto Nairobi na ntere ingi thirikari ne kabisa na matatu na association turutera thirikari ito support thirikari yetu ya President Ruto na ito supportete ngabana wetu Madam Kawira kingu gichionde ira ikorito cha county yetu so anto kweja kuga kwe mugomo tubangite guti mugomo tubangite guti maandamano tubangite na baraba bangite biashara yetu matatu bagututhukiria bukeja gutaga naru ngari ciekeni na gikira kini antu bagwito tibo no ntu iba ukira gwita Nairobi bethira gukithwa mantu urira tukambiria go encourage kwandamana kuthukangia biashara na economy tukuthukia nkuruki ko gintu kira tubati gwitikaniria twinthe ne ate economy ni thukira kintu tujukie ni matagaria jo mithithia kwa uoni ankurigara nkarigara inyamunyo kuga andamane Meru aya abange maandamano Meru Munya leo igitare turenda ido fertilizer goro MP ke thirikari ra kurukire na Munyojo ote onto atu eja twira twandamane ni fertilizer gwitia kwa uona onto narareja stare na kalinde goro lakini thai no onto atena gonto kwa atena gento kya gutonyithia iria kweja kubanga maandamano nyangia na bantu bara otekio bena kyo nonto ne ana bantu atumira otheri tangia tukire na tongire mwanya barabonekana muno bakigwata Meru Munya baugite kagita katika maandamano na Munya kabiri kutika na maandamano jaja kwa waziri wetu ora twendete muno akweja Meru kuga twandamane bena mathakarua nderiuga atiri inyare atwaringa campaign banenkerwe mbeto cha campaign ni ntone nyashiringi ne wonto ni ja mutongeria ntekwenda go support maandamano ntekwenda support maandamano onto bagento keu choke mbuge Meru itwegi atongeria baba inge mono thirikari William Samoei Ruto na mkorore aja okuga twandamane ndende aja auga imbithina kira kioraga na anto ikwethira batena information
Munya india yeta kuthima ona burengana nara kechiache chenga bana Thaa na agi county ya Meru na ramitongoria miaka 5 na naremerwe na ndenetere 2027 akageria mantu ya gite kyanga bana atore anda batweka Ruto kanya atuitere ngoge mantoja uja maandamano na joto tiojenda na kinyamporo tote kwenda mantoja we toriuga batu itonganeri thirikari Ruto ngogere guita na egwe kanya rite ngoge nkiripotera Weru TV mbetabuthuri murioki. Okay, Raila Odinga mutungiri wa rutero regani ya thirikari uria kinya tungire maandamano yana lazimikite nindi kuruamya michemani ya mwingi uria kubithiritio kibanga wa kukarika keni na kiama kamukunji bundu nyuma igakunikira nindi kwithirithikita kuthurana keni kikwingatwane ya bidaba burithi na bangi nindi bethira baikairwa mpine na kinya mwingi uria kwithirite yokirimana yomba kwingwa kumania na tiagas. Raila Odinga na manete buona kongela maandamano yake dragita na mbere Mwankara Ruto ethire ndia kebela kiwatho bakigina wa 2023 na yangi kathomba yarabithirite baitarakia mandikitwa Nteto Anthony Kathinya na kulikithia kile ntuke ya jiri ya maandamano moja Nairobi Imwe ametaira karibe umelie kile maandamano mama ni Kibra, Embakasi, Elio East, South na West, Mathare, Babadogo, Shauri Moyo, Kawangware, Amuna Westlands. Marisabaji imeisha, chega zimeisha, na sisi leo people, power belong to people. Maandamano mama makethukanga gewetithia barabarani moja Nairobi, Elio Jogo Road, Outer Ring, Mombasa Road, Kangundo Road, Juja Road, Southern Bypass, Amuna Ngong Road. Akari ntereja Mlolongo, kaunti ya Machakos kwa ntukungima, bakiangalatanagia wetithia barabarani nene ya expressway na kuna chuma ja barabara eno. Polisi bakiele idhagia hati antu bathandatu ni batele mioyo kile maandamano mama antu zaidi ya 10 baomba kugura ruodhuku kile maandamano mama ntereja Mlolongo, ntereja Kitengela na kaunti ya Machakos. Bobu bokethi jaga na mbele musema ni lola modithika kenini gyaka mukunji hamuja Nairobi utathithika mutongela ngwatanirene Azimio Raila Odinga agiutejanagiria enone kuma na polisi kuidokira thinga tibangwa tanelo eno balabala mbelite kuthurana kenini yeke akialiomde obisini jaya mujojo Nairobi Raila Odinga na menelite polisi ni kuidikira thinga tibangwa tanelo eno kiri maandamano mama mala mathithe kirentere mwanya jande no. Early this morning our crew who had been sent to set up the stage at Kamkunji were attacked and their equipment damaged. Some were arrested. In line with the intelligence we received, armed goons have this afternoon descended on Kamkunji grounds and shot indiscriminately into the crowd. Police have used water cannons to disperse those peaceably assembled there. In order to protect our people and avert more injury and loss of lives, we have taken the strategic decision not to proceed with the rally at Kamkunji grounds this afternoon. In any case, the police have made the point. Unfortunately, our otherwise peaceful protest has been accompanied by injuries and possible deaths in various parts of the country. Police have shot, injured and killed protesters in various parts of the country, including here in Nairobi. Scores of protesters have been arrested for participating in an exercise that is clearly protected by our Constitution. As usual, it is the police maiming and killing the people. Slowly, ours is degenerating into a police state. We must not allow it to happen to our country again. Mutongeli jangwataniro ene Azimio Raila Odinga kile idegeti maandamano mama makathi na mbele mpaka lile Rais William Ruto akaibi muswada wa kigina wa mwaka wa 2023
na gwikira mikakati ya kuthondeka hali uchumi. Amwenogu Raila no gitete Rais William Ruto no mpasite kilengo atanire Azimio ivilwele Imwe na kamitile kediro gitara Commissioner Bajero by ABC. So there is no moving on until Ruto comes out openly and agrees to repeal the Finance Act and embarks on other measures to lower the cost of living. There is no moving on until Ruto comes out loud and clear with the need to have a bipartisan reconstitution of IBC, reinstatement of the fired IBC commissioners, until he commits to respect and stops interfering with other political parties. Kagita kabunge Kadhumba bangwatanile ya Kenya Kwanza ni baurithi inspector muneno wa polisi Jafet Kome gwekila mpengo Raila Odinga nonto bwagwita maandamano kinyume na watho. Once an IG, an Inspector General of Police, comes forward and does a memo and addresses the media saying that the demonstrations for tomorrow are not going to be allowed because there is no notice that was given, then the very basic thing that Kenyans expect is Raila Omolo Odinga to be arrested and taken to court because he is participating in an illegal demonstration. Anybody who organizes demonstration that causes loss of right, loss of property, must be held accountable for that loss and must be treated the way Kenya government is treating bandits. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadhinya. Tume Nairobi tuchoke kaunti Thaa na ronde Rais Ruto erigeri kuliunga kaunti ni Thaa nterecha chogoria kariba chogori bachumiretie na kuria Rais Ruto atariria manto yagwite kwa ngarama ya utoro ndigurune bakiwa abotibo bare werigirobo akariba abakiare nande kibande to bari wa intobya gitumi bitetie ta stima irio na kinya mauta ya petroli kiro rero ibakumurikania kubwithia ndaracha ya thini na kuthiria mirandi mwanya iretare ikia kwithira ikibethakwa kube mwanka kuma kura ikoringwa na Ndagitari William Ruto kuthungira wathani ni ta mutongoru wa mugongo ndeni ya nthiguru ya Kenya akariba riugo toro kabo kubangaikia na batire na bakurutha na kwogu thirikari yombe kuraitheria jana menye aone urantu bautite antu ibautu ndithiruka ke kwendia mpoka kinya thate ongo batekugura barita bakambia guga batena mbecha antu watanje imore thira ba monye batikumbenye guikunde kana bairumia kwina mawirane maria eranire na antu bakinya kagita karia ba muthulaga esiceriga kunyia ngarama ya mutulire kirigagirwa kurugoria mirandi ya roje kiri gicigo mbunge kia Mara bauritie mutongorio uyu wa mugongo kwenda mianwa tuguta into bya kuria na nkinya ngarama no njira no imwe jia nini jia darakanyidi gutinjile luragwa kogune tukulomba tulirikane ona njira munene wetu ucoge utulirikane ki maguta yetukudina muno ninte kwariria mauntu mampala nino ntu mama mboga gakurira mtu abonda bonda gakurira mtu amukokoteni gakurira so akaumba kuraithiria ngarama ya maisha ikinaumba kuimana mauntu maumba ukala wega at least maguta namo maraithirwe muno bakiugaga bobo tibu berigirite bauritie Ndagitari William Ruto gukaragata mitaratara nio ya gutigira uturo bukwenda mandeni ya nthiguru ya Kenya rege thini ya kwigana no turekithite thina yo torona thina ya muremba tauga yo ntutintu no kimwete gitu ona kiriko guko ano galegeria ona nyomba tukuma nyomba ndo tukomba koiria ndo ochumi no murugo kubai ndonaga na baba ingi muno bebenge sukuru no nto bwa school fees na binambi no athikiria ajiari baingi no kabakurira so ni abwireta kuraithiria mantu mau mondema nene ke into kuma batare sisi na me kuma mitu kuma mono maguta ya petroli yana dinembe mono ya kumisanto anto babiki bationa kinya bari kamata muntu kinya gerumwe akaria na antu bena dina
Mtu anaenda kula shilingi 20. Rwaria ni ruruma uge ngurani maregwika megie maandamano mara mathiete na mbere makirikanaga ima kwenda mioturo. Kwa gutio tutigona maandamano magite ati mendele. Kwa gu tio twi sawa. Twina itugwitikiria ruto aturutire wira buri akumba. Au kwa maandamano ni ndokora maandamano magateithia no tondu ni tukwero antu bara bakura maandamano. Batwire kuandamana nkinyo na tuteba jiale kuma kagita kana 1992 na mbele anjialwa niyo no togo ni to magista ibandamanaga ni bantu baba itetera masirai mao na the moment bakona kira bendaga maandamano kama gathira president netekerie maandamano ya na amani na baba thikaira maandamano bombe kutikira yako uraba kuga ketho kwina njira ego solve Nteto eu esolve na njira ya agirite no nyanto baba okua no antu kugwa no antu baba okua na no mtu yaoni na tebo wega mtu urete kurira kiewe no arathwa tebo wega kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Ni kuma kinda tunende Martin Mugambi tukutha tukiona kanya kakunoka indi ugeta kurantu nchokorete oringi na Nteto ingi. Utaina feel fiti on Go TV. Go TV ndio inakuletea game zote za La Liga, Serie A, and it's into the net again. The Premier League. He has nailed that. Na UEFA. Pata Go TV decoder at 1,999 shillings na 1 month max upate football action yote msimu huu. Go TV. Love it. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibondo bathirikari na kinya kambuni raturi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uria runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu re Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na regu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria re gukarantu ku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria re Lisha Milk igo mwanya. Gura iria re Lisha riri na nkuma ndukene riri akwinagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Weno ntuba kwithira itite na mbere kwathana na batu ikienda tochieto tuichokerani ati abitha baburithi muthara ibatangalanite muchemanio yurane ndio tongereto ni mutungiri wa kiama kia PNU no Peter Munyamo na atungiria bangi bangotano ya Azimio barawetithiti na mbere maandamano ya Azimio county ne Meru barithi bankurukini bethirite nindi bakiaraga na kiana kumaruka kana kurigeria kumaruka na gutonya kwa kiama ba Azimio njaya munya mutereche muthara kiri maandamano ya Peter Munyana guraritwe na kinyanga kwithira Kenyanga kwa mwana boba kiaire na ndikibandeto nibawugita makarika yeru ari atirigeria maandamano wetana mbere mwanka bethira bakithikira wa thirikari Kenya Kwanza. Ekura rya mbere bururi laingo kilingo neke siasa kuma kithurano kithuru iretiete ngatonye na ngurario
na kinyangari ewe nayo ya ikuorito. They have thrown tear gas to the three of us. There was no crowd, just the three of us at short range, injuring Honorable Munya on the ear where the tear gas landed. The people who keep cheating people that Meru and Mount Kenya are not in these things. They are facing economic hardships like everybody else. There is no fuel that is cheaper in Meru or cheaper in Mount Kenya and then more expensive in Nyanza or in Western Kenya. Everybody is facing the hardships that this regime has visited on us. Wa Kenya, musilale. Hawa watu wakiachiliwa wakae kwa office even another day, it will be very painful for all of us. Those leaders from Mount Kenya who are still waiting to see what is happening, mjue watu hamko na wao. Kama wewe unataka kujua pali watu wako, tokesea maandamano, usaidie wa Kenya. Kwanza wale walipitisha hii bili kule bunge, hao ndio wako na shida. Peter Trao Munya urarari waziri uremi ya Kenya mutongerio kia makenak Kenya Martha Karua mweno mwe watongerie bazimio la umoja Jeremia Kioni ibatiethirite bayageni batia liki kinya thokone na nturene yongwe Munya nteretia mudhara tigania isti. They were trying to block us. We actually abandoned our vehicles and rode borders. It's only when they followed us and left the hotel that our vehicles were able to move out. They would needlessly throw tear gas in an act of cowardice, because when people are just talking and associating and expressing their will and they are not violent, there is no need to throw tear gas. So they've been following us the whole day, and around 3:30 they blocked us at this junction behind this hotel to prevent us to go from Meru town. Mr. Toroitich, who appears to be commanding this battalion you see behind, telling us that we are not welcome in Meru. I asked him which law bars me or any of my colleagues from coming to Meru. He says we did not tell them. I don't know since when Meru became a police county where you have to notify the police when you are entering Meru. Bakiaria mukawe na yumwe nyumentuko yonde kuingatana na mabisa baborisi atongeria baiba menereti mabisa baborisi nontubokira bakwa no tumerinya nkurani na watho. Polisi iri mobilize warira tuyete kwaria nantu. Lakini ringambe ikuywa nara antu bakiura wananjira isiulu. Bakiura waimaga indi na mianke nengi uteborithi tukuona. Lakini tukaitu kuitu kwenda kwaria na wananchi nantu. Ndio tukona borithi yoyori ebangikea. Na borithi ire awa wotu bwetu na becha chetu ichu ire aborithi kende tukaria te yo tumisa utwelera tiangasi no tura, lakini butu kuona ri na tutetekeria bu. We want Toroitich to know we will sue him by name, at least I will, so that he can be able to say why he obstructed us, why he assaulted us, because pushing us back not to get to the main road is an assault. We are literally imprisoned in this hotel. You can see that. Several charges are going to arise out of this. Amwena boba wete batita moyo na batinwa na bageta na mbere kuruando emu ankangarama yotoro ename. Mibango ya ukombo wa Kenya ikaendelea. Tuelewe tiangasi, turumwe, tutumiro borithi na tuingere michi bora tukuingiri na muchi tukaendelea. No tutiro tuketikiria Nteto twire wakami yake uyo nde twakite twikirite sheria ya ukariantu etharua ni antu agenda yo akikuia na uchuna antu intobio na batena nyamu bango no yo kuyo utethia mwananchi urabo wite batethia bakikwa thirikari mwananchi wa kawaida ka ndetete kithira na tumeokira turi atongeria twetera ndethira tukiri no mwanka turwe kinyachia mama itu arwire aciari betu na mayoyo betu kabaitanirie baruira nthi Kenya muchungu atumisite inya thai tukarwa na muchungu mwiru ureire oro na itwarure kinya na mayowe nyo itheoro eteri twarwire nwe. Tell them that we will be back, and we will be back in a big way, and even now we are not finished. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika.
Mukari umwe kumwachuka nonanite kurea kwanira ko kinyuma ya burithi kumwatakanya kakwanamana kaunti tharakaniri nyanyuma yawe kwa mukira barwa ayo mwitikiria bidao mwana tarete bobo karekite kenda kurigeria kuri mako gendi ni unto yo karego kareka barabareni achuka gitu oneke matatu Samuel Gaishima Nteto. Akari na abiashara bamuchi wachuka batindetie thiri kiudha tena michi erajenge kura gutindetie nditigano cia maandamano amana ugumanto mareja kuigwa marenkurani borichi bakejire gwetigeria iromba ria Daniel Muthomi uranwe mubangania wa ngwataniro ya Azimio ndeni ya kaunti ya Tharaka-Nithi. Muthomi arandikirite borichi bagituogia chuka barua ya kubamenyithia ati kinyabota athingatiba murengojo bakigwa bari na maandamano muchi wachuka iromba rira muna ugu borichi bareganite nario. On Sunday nindabirie barua ya kuromba musemanio kwa county government, kwa county police boss ndathi ndanenkanira within the time limit nambe terete gorombe warutha nindandikira reply ikoro jioni nderwa ntari na rutha rwa kuromba rwa gutumira chuka stage, which I think they should have told me thaira ndamanenkere barua. So ndinkiamba kurotha musemani ura turi nau. Ende Muthomi ariuga na thuritwe ni tagarira borichi kumweria rutha rwa muchemanio na maandamano mara akuga marari megwe mari mathiri nkuruki arabarari na mworoto wa kwithrania saini cha kuruta utongoriani thirikari ya Rais William Ruto. Riu ni kuromba antu magwetu nontu ni turutirukirwe musemanio mundi forms twi nacio to distribute within the county and musemanio nu onge tukegwa twi na any rally within the county to meet all the requirements cia county na to meet na ntumetu na twarie nontu Antony anoku ni maisha mama. Tayari Muthomi na ethiranitie saini 800 kuma kire akariba muchi wachuka arawitherania bobobo kwirigirwa gutambua kire wadira chinge cha county no. To targeted within the county to 5,000 signatures na already ni tuonete kintu 800 signature ino to dieta mono kwithirania nontu umundi ni ntuko ya kathatu na tutimobilize te wantu monde tumera twambiritie wosa na tutae tukwiga antumatu nutubangite wa every station with everyone twige mwaro umwe andikwe atinde au amuthenya aose saini cionthe cia antu mama ku support initiative yetu. Ende ariuga atikwa nkoro ya kubangania maandamano mama amona kuthimbere kwithirania chaini ino ntuba kurigirwa imunthi ara akari nabo bari na maoni nkurani makonie maandamano mama. In coming future ni demonstrations igauka barua ni lazima tubire nontu nuturi abinyerie wanamona guko tukiriritio gu ugatuika gutena maandamano turi akanyeririe still gutena wira into ne bwigite goro maguta nemo mau anona kagwa tutikogera mabiga ta Kisumu kana Nairobi kana gonto kou konge mamenya marega gutucoeria wega wanatuke gwenu ni agatuika njira ya gututethia tukaruma mathege turume mabiga twandamane kagwa ni agatuika njira imbegere inge tutethia niyo bokuga bwa maandamano tutiko maoria nontu ana twatinda twandamanete gutikio tukuona muntu nagagane arute wira wawe abote kuthomithia twana twawe na abote gucereria twana twae gya kuria na gya kunyuga athago tuthia senji no muthi gaitathi tamu bobatie ndo maandamano malaida. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaegamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Engina kona tenyuma ye kundike makuma ntere charuire rware rabore witore bakimera KMZ watene ntere mutuma kalembe ore okuliunganiana mirandi thirikari ya county rungurwa governor Kawira Mwangaza na koya nakanya kauriti ngwekire atungeria barabathuri nende nirendekithira ntuba we kundike nge kira kikwata kalembe mbaru kuma ntere oyu bedrite baikatha Italia rede MCO wakaraya uchunkuna utingwe bwa thirikari na kinyao bakimeneria nende kundike ingi bakiwa ngwede batire kwa ilo bure kwithira ikiritawa nyuma ya bamo bakari ruwa kumarurwa rera burushu mire bakimaneria MC wa ukanyumene ntero yipita mutuma kalembe baimoria kwa atongoria bareba dhuria kura kanyakani na iteyo buru riwe kundi kenge ntero ibe iturite bakithetera kalembe bakiwa karibu barire kuringana asiala za biubobo ngwa ni untu kalembe utewa kudhombia buru kere ndio ngashawe kaunti ni oyi ya Meru batu tutena ndoa na mutongeria oliku kana oliku mutongeria kithenji tutena ndwanwe
ngabana wetu tutina ndwanwe na wabatiga kurwa na mheshimiwa Kalembe une ongugewe ira bati kwithia akiugaga na ethia makosa arajari na bati kwithia akiuga makosa jareo na timu mtu ethira akirima iria kiu kiawe eta kingabana kumonkia muromo na Nteto chiothe ngabana riria ari human rep na thiurunga akibaura agicambua akiraito muno na Kalembe ukoswa antu na rara Kalembe agwitira na ndi kankurigara no ntuithime ibikwenjwa ubia roje birenjwa biatigirwa ati roje rukunyua roje rurote kunyua ri uri ario kauga atiri roje rurio na twaraithira twacecwo kona uti roje rurio ndienda kuga atiri please Kalembe natigano nawe no ntwakarita bure mama athithagia mama ari na kibao mama ngabana ari na kibao etaga na choki ageta atarithia anto machabu kabisa na anto bakagwerua Kalembe nawe kaina kibao agweta akona roje rorote karibu ega akona manto jange jate karibu ega na ndi Kalembe kuthiuruka koguo kwana akithiuruka omenya akarija ura mama athithagia kwina anto bararunga mire bauga Kalembe iba mwingire ruire lakini batu ito bamenya anto bau ibange beta political broker bange batora babatithetwe egitara ciaca umware Joeli atora abatithetwe egitara ciaca na kibatithio kenge getagwa feel my stomach nande ore ito mwije na mheshimiwa Kithenji arega kumenyera Mr. Joeli omenya kaigera thinene na ruire twatura thinene tutona no ndora te muntu ogwetikia ni arenkulukia Karioba ukiribuko ni bura Kalembe ambirithio sunku na mirandi mwanya ya thirikari ya kaunti ya Meru runguru ngamo na Faith Kawira Mwangaza badwe kinya na mheshimiwa wetu aweta kabo kuageta kurionga ya na ubu kwa kiago to mwanga keja kenyeje muntu omwe kenya yombe to free area of freedom ya weta na kwenda weta eja akeya ninya wana rionga yanto bana uba ke gutonera ngogeira ritete na to wathenyi makethe na ya na nto bana uba ke ya bonia ruire rwawe na ndi kinyabue eya kwenu tigeni kwenda kwethia anga te bwiri kweja na bwiri kweja na bwiri weta kunde wakenda akeya aketa na ndi kwa uba atwe totena thina na totekoro nyake thenji natie kuanga yanga aringerete wo kwa thwana kwiro waringerete Kalembe wanga tare okwa twithe twibawe na arua mheshimiwa Kalembe tutemuthurite ura tuthurite ikithenji na ukarira mwana akarira igwatetie togi na itoro eneo ukarwa Kalembe onto gekegerio kira tupwetu kunengerete itwe twakumakira na nde tiga kwetokia rieche Kalembe bongi batwe Kalembe no nto tutemuthurite ngukine wari na thiuruke kiago na thiuruke na ara thiuruka Kalembe otio aingiria ngo ekebenchi na gatwira atiri agatwira kebenchi mwaye shima na we kebenchi to baba akalembe shima dia go so nguns bate mani ya guruma Kalembe ti to mwete ngo na Kalembe nele utango to la kuwa weti mau we kebenchi kila mahali Meru County ngogera kaba uguza ito to kwete Kuluki kumarira ndaciarwa ntona ngoge Nteto tora Kalembe aritete ngoge oigitara muntu ria kinya karitererewe so ntekuga ngokoswa muntu kinyore ko mbuga na thuki ninkuona Kalembe ngoge we na aritire na erathira na mheshimiwa Kithenji nejira na we na kwambiria kurita ngoge ende kirage kuigwa kendigaria igukinyanga Kalembe aba kamuntu aterikana marumwe no matwa manto jara Kalembe athithia Kalembe na thithetie manto jairiga na turona Kalembe na kurita ngoge na ndi ogwa na agwari liteku na agwa tumione tucokia round 2 abatu na ndiro irero tole ncoro iboro eji ogeta nyotuko utekera nyoto mamwana kanti otuko atekera kuringana njira ciatherere no te ogwa aborio nyaboreko na nde batue toriwa mheshimiwa wetu akarumo theri no tekia kurumirwa ngoge na itete cia kongana ngoya ritete boega mono itokuona ogeta Rwanda na aruete Rwanda kore minyanya ko kare mwampembe iroje rwenjerwe ku kato twetharuire ketha thoko kenyiri mwakuraka aitaneka na kana nyanya kithetindo na Kalembe tutaigwe inya ntuko imwe atwirite turwa Kithenji kana arara atwirite tuthure mutongerio oreo bo batu kintu kira tukwenda batu mtoka itengoge iri erewe na gucoke tumenyere
nonto antu akuringana na ura gukwenda gwita umenye batwe no miaka 5 ethiro tingo gitwitiri boja ere itukwenda kumenya milioni 6 milioni 9 cia politiki niki na China atietere bonge itukwenda kunywa roji itukwenda biu binge ni jario na ito tuthithaia twabithithia 2027. Nkiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Ngina kone ate pamoba kariba kuma Merigene Egoji East Southimenti bachumiretie guchokere mu bunge wa PHINEAS mporo abori bakiwa Jumatatu ya kiumia ntuko ya kurura subgonto Egoji nende bakiwa mu bunge oirekeni ne kie kumeneria ngabana kwera mwangaza nibawete na muthoro yumnene patitikiria mu bunge mporo edirani ndi agita kudhumbia mutungire kinyore kubakiwa reuri arere mbere nare muicho arabakuwa no kamporo aritite kanetite na mbere kuthukiria kawira rieto nonto Imwe kuru uretherite twikanende ngabana Tuku ya Jumatatu kiumeke kiredionga wa minista ukaria bwande ne kithure kindi kiturenere Egoji kiri kuriguria sub-county njeru mubunge wa Tigania East mporo wa buri nonanirie migambo ya weke meneria ngabana wa Meru Kawira Mwangaza kwenda kuwa mucemanio na arua yo thirikari ayo ambio itubati ko tura twinthe tura mtura na kwenda kuwa utemporo mporo lakini ndawa ukana wetatia aithirwa ni mpuru aithirwa imurogi aithirwa Kawira Untu bure waziri kindi kia kano kiria kiuga atongire ne babati ukara na thiri na kuiganwa kenda bakaguna mugongo juju. Hata rafiki yangu huyu mporo mmempigia makofi mingi. Punguza tu nini kidogo tu, punguza tu kidogo, lakini kwa sababu tunahitaji sisi wote tunahitaji hata mporo ntoabore ama namna gani na wale wengine, so lakini tupunguze tu kidogo, tusionekane kama tuko na kisirani. Viongozi wote tunawaheshimu na sisi tunajua kila kiongozi yako na nafasi ya kusaidia jamii, wale wa zamani, wale wa sasa na viongozi ambao watakuja kesho. Nandi narwa bamabakari bakuma Merigene Egoji ne bashumirite kumeneria migambo yaritro ne mubunge mporo bakiuga bo batetekiria kaire mporo aja kurita migambo yawe ya kudhumbania maturene jao. Na hatutakubali kama sisi watu ya Egoji, hatutakubali mtu akuje kuongea vitu ambaye haina maana, vitu ya kukasifu mtu, kumuombea Mungu amutoe. Rira ntu bena riri niyo maendeleo jonekaga na kanisa nayo nuntu eunjagia riri ni tugukondem tukiugaga mantu tajau jakarodirwe Egoji kairi. Kwa hivyo hatukubali boru akuja tutishie gavana yetu maisha yake, tuko nyuma ya mama kwa macho. Nkurukia karibane bakugano kama bunge mpuru ashiritite kurwana na ngabana Mwangaza bakiuga gitumi ni uria ari ngabana wa Mwekuru. Tegera history ya Egoji wategera ekuru tabana rita barabokirire bakugeria gwikia Egoji ikinya ringi rimwe na riu ringi mbere kabaringa gwandi wategera history ya unyuma kidogo kwena ekuru tabanjerusha kanywa boboragirwe na mukuru aya akiuragwa kwa kurunga makeni ne kuuga ngabana ebaebedwe that is a death threat na ngabana Kawira wega bwa hetu timenya gutara guku Meru yonde abante tare Egoji no Meru atonge turenda kuona bagwatanirite nikenda ringi kura bomba kwitho bakiona maendeleo lakini antu bakirunga maguchengana yawa tuonire mheshimiwa mporo akithithia batu tugukasifu kitendo kiria ukineja kuuga untu tabou nontu Murungu na wari iguru iyo kinedira Murungu owo kuugaga eberie akweberia Mwekuru waku ri wigua atia kwa u mporo please ukethirwa kawandikiri kurumana ni ndagitari ingia wira ni ndagitari na kurumanira Tigania East kuma Egoji gicigo mbunge kia Southimenti nkiripotera Nteto cia Weru rea kwarietwa ni Mutungi Kare.
Ngino kona tintukwe mwa kinyuma ya kamiti njero ya rethi gimbe no dutarwe oro mudenyeru areni batanite no chokia ngambe mirongweli na inyanyiri kwirikana kuyone aturi boba brana abakeri bagugeta bageta nambere kwatana na mabisa baukaria kendo tigira nende utindi rikedreki ya warenge ntere una kinyira chiji chikwedra chechoka Nicholas Chabare na chunkuluki Kuma ntora ya mbarambate ntere echeisiolo mwanka ntora ya nginyo athingati bathingatite ng'ombe 28 ira chiyitwo tariki 10 mweri ojo ogwa mugwanja iri na murithi ora mwene ng'ombe andikite na kumwitigia na utonga abwake na ora anwe aratorokete na ng'ombe inu. Jana tuliweza kupata habari ya kwamba ng'ombe wamepita upande hii. Hata through Safaricom tulijaribu kutrace hiyo mtu ambaye alikuwa mchungaji. Sababu yeye ni mwenyeji upande, tuliambiwa the last saa 11 jana jioni ndio mara ya mwisho alifungua simu na mali ako at that particular moment ilikuwa Ntonyiri Hill. Na tunajua Ntonyiri Hill ni sehemu ambayo inapakana na Kabachi na Idoleni. Ng'ombe ni yangu, waizi ndio naiba. Sasa amepata yote. Asanteni sana. Ende akari wa mwana atongeria baba bakimenageria onto obwegie kwithirwa anto bongo baba kuijana na onto bora bakuga bukathi nambe na kuroigwa anaboburu. Ningependa kuambia hawa tushirikiane wazee upande ya Mtwati, Meru, Karpatula na ile believe ya kusema ng'ombe genda Meru ipatikane ndio hii. Ng'ombe ndio tumepata. Na ng'ombe ile kuamini ng'ombe genda kwa barana ipatikane no. Hawa ni waizi wanataka kuchanganya nyinyi. Wangesema no Ameru wameiba na angekuja kulipisa na tungetaka kitu kama hiyo. Let us work not work like that. Tusifanye namna hiyo. Wakati ng'ombe imeibiwa tuwe na umoja upande na upande hii. Azua wanakamati ya pande ya Meru na wakamati ya Karbatula tushirikiane. So that hiyo ukonje kusema tuende kuretaliate ipote. Antobau emo yari kuruthanithia antoba borona na anto na Meru no ntobarare terete ng'ombe agwina ng'ombe ingi au kenda cionyo ciora borona no ya ng'ombe ara na jina yoro anto ku rikuru kenda anto bachoka kwa kiwo kude security na hiyo ni siasa potovu na ni siasa mbaya. Anto baraba kuija ibareke otathaisa maisha ya anto no nto le muntu akuya ng'ombe kuma kula mawe ikeyira au ngunyo ni ng'ombe cia Meru ira cionthe ciengerwo ni amba bange bathamburu njirera ni njirera katwatorokete ni thamburu ara iringi ana cio ringi cia wamba muntu ura akiacha ng'ombe cia Kenya yo ikeyira ki ng'ombe cia Meru rojo ni matoke ange ukibwa ya mai anto bakuoya ng'ombe citha bakuoro anto ndiri ukukera wote security rikuo bito kwenda ni kamete ritengwe twame wa tanjara mwambaiya na yukiru atua ai mwamba the community pia kwina mantu angi tuwe yara achangia sana kuthugia security tonto ng'ombe ikiura bukuona ina njau na nirarera antu lazima family ira kianjeri kuyugia tension nyingi nuntu ni bintu batengemea hawa ni wachungaji na wanapenda ng'ombe ile wewe unapenda miraa na ng'ombe zako hata yeye anapenda ng'ombe zake hata watu wangeua na ndio kitu ambaye hatutaki. Niko tayari kufanya kazi na my counterpart chiefs from Isiolo pia within Igembe North tuhakikishe ya kwamba ile wizi wa ndani na wizi wa nje wote hata wa mifugo umefika mwisho. Vile umetusaidia ndio vice versa venye nitawasaidia na nitawaelezea nitawahimiza hata jamii wetu wa kutoka Garbatula this kwa sababu hii ni picha nzuri ndio tutaweza kuleta hawa wafanye maridhiano. Mfugo ikichukuliwa hakuna mambo ya kukimbilia kufanya counter attack ama kufanya revenge. Hivyo ndio tutakataa. Urenogu kulingana na hospindi wa subcounty ya Mtwati Joseph Chesire aliuga kinyamuthuganirwo urarari na ng'ombe ino 28 na kumenyekana na kathi na mbere na kuthingata nonwe na gutigira kinya barararagigira na bogomba kwithira na bangite guciendia bararagia na bao na bajochiro matagaria bonde. Umuzi ametoroka na tunafuatilia. Tuko na namba yake ya simu. Wale walikuwa naongea nao tutafuata. So nashukuru sana wananchi kwa kazi mzuri nimefanya. Na officers pia. Officers you have done a good job. Barabara ya ng'ombe hii antu baba umete area kinisa na iba kumenya marietwa na thirikari ite mama tukathia ta mwanka tubawate na tukamenya sponsor bao ba nontu be ya na ng'ombe njira ya bakaretera antu bangi kenda antu bara basafiriza ng'ombe uthokona nao kandi ne chetha wa nontu ketheteka kandi chetha wa kethurano yoro ruare kuiya ng'ombe kote kuona kwe Weru nguwe kuchia erio kinyo wote kuminya lakini bito kwenda batu katukua mwamba ate ndini
system ucio nthi utumika kabila bi utumika ibikuminywa na kutena thina ngui ikakoma ende mwanka athaino gikeno ikire mwene ng'ombe no tayari narikitie na kugwata ng'ombe ciake cionthe cia 28 bakiuga ende kira kibatiri kwithirwo ikithina mbe na kuonekana ni ngwataniro gatigati ga tongeria na kinya arithi bobongo bantu akuthina mbe na kurithanagia igita ria ng'ombe echeiwa kuma Nteto changinyo Betan class Chabari Abarimi pamayani kuma marai barumbete kwandikiro mabisa baurimi kwina miunda yo kenda kwagirithia makitha ni bauriti thirikari hinene kuritaniria ngui na thirikari cia county kenda nindi ukinyira murimi wende maturene baugite bobwatetheria gukiria maria kimira kikenda kinya murimi omba kwithira kigunika Martin Mugambi na ripoti ye arimi ba majani barendekithia mitaratara ya arimi ba majani kunenkanirwa kiri thirikari cia makaunti bakiugaga ikenda mobicha morimi kiri thirikari cia makaunti bakaomba kubaraithira reforms iri ikururwa ni ndingate katiba yetu ya 2010 ile yugite urimi no tuike devolved kwija county nuntu urimi we county tukadurirwa ofisa wa urimi wa majani county yetu ya Thaa Nithi uria ubwiri kwirwa ena ofisi kuria majani marimagwa nikendo na murimi ona ndina no iriku akadiko report ofisi ni ile ya public officer kuringana na arimi babakimera gicokete nyuma ikwaga utungata bwega na nkinya mitaratara ya motungata na wando no kwariria wega muno murimi officer wa ukadurwa alungamirite majani Thaa Nithi county nyabwiri kwedwa ena mbodi kana kiama kira kibwiri kwedwa kikilumbwania na mauntu mori mwa majani arikiritie na kwendekithia kuria gwa chiringi 100 wa kiro na chiringi 50 wa kiro kirimbo na chicha mwanka bakiugaga mawira moke thina mawira mangi maingi kiri majani imongerekete na gutwika ngarama turenda murimi ariagwe na chiringi 100 bonus na chiringi 50 mwisho wa mweri nonto ni akogwatwo ni mpeo muno na ni akuruta wira munene muno na manda electors ni mo makorea mbia nyingi ke murimi gutiketho kuona nonto riu maisha meguru na mukedwa majani arenda kurewa na chiringi 30 aketa kilo imwe igu arutira ni marabu kona we mwene majani gutiginto kuona kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi na nakumira Nteto nende Martin Mugambi tukwithira twikara gatanta Nteto cietu ni bwa nontu bakwithira watanite na uniende chekinya 3:30 tukatana ringi nontu bwa Nteto cheru 3:30 muna to madithia ukari Maureen komena ningetwa PHINEAS IMAANA Weru, ni